We come before you, mighty God, powerful God, the creator of the heavens and the earth, this wonderful evening to celebrate and to thank you for this wonderful occasion. We commit to you, O God, our lives, and commit to you, God, this wonderful program into your loving hands. We pray that you will bless us all as we thank you for the gifts that you have given us, the gift of music, the very gifts, O God, that you have blessed our lives with. And tonight we thank you that you will bless us in a very special way. And we honor you and we thank you this wonderful evening. Yes, O God, we commit to you the whole program today. Thank you for our wonderful lives and the chief guest and each and every one of us who are here to witness your wonderful provision of gifts and talents to this wonderful group today. This is our prayer. We offer to you as we open this wonderful session, this evening program. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. Koriku whatapu ki otua, o whawhio tau lotolotonga, e whatapu ki he ki whawhalangilangi, lo vehala, whatapati ki motore kau whawhe, e hoki he mātua, mo tai whanau, mo motore whanau, mo kāinga, mo maheni, o tau la mai he whiawhini, ke tau inasi I he kātoanga whawhiawhia koeni, ai kau wifi koeni. E no pere vehala koe he whiawhini o ko hene ai I whakatahataha, ai katolika, pepe ki he wisiliana, ai kolofo he maupa, pe kolomotua, mo fasi, pe koe ngau e te whito e kauifi koe ni no pere vehala ke mea I bena ke kaupe ai, ko e tonia e lotu, ke kau e mea I fi impalasa, hono tonia ngahi hiwa lotu ke te whakawhofanghe. I e whiawhini, kuna loto le rei, ke tuke ngahi fasi lotu, ngai fasi e ni koe o ku iloa I mamani he hifpalasa, te nau whariari he whiawhini, ke mahino ho nau tari ni ti, na koe au ku nau whawhe I koe, nau loi peko e taha koe kau tangata paionia, he ngahi ngau e peheni, peko ku nau whiawhia, ke whakahoko e polokalama koe whiawhini. Mukata ke peko e tau ki polokalama no koe whiawhini, o ki kongaua, kongaulua ki ka hiri peheni, ia e fasi e ua, peko atia ki fasi lo tolu, peko kia ki fasi e ua. Ai ko ne lava ko ngau ki to ko le hono wa o si ko ngau ki e tau ki malolo ku nga pe ki tu ha ki ivi ka u tata if me fi ke na ki famo mo pa na te kwatu ka lo tonga ko ia ia be entertainment e fai mak tau tolu e ta ha pe ka u fi ta ko hiri pe ko ia te ta ho ka leva ke nga fai fasi e fitu hoko fra Moimoi ai lo tolu fasi tolu pa se va a come fasi tolu per fasi leva ka grand finale ia ka hiri pe ko ia kata pe e whalanglangi e whai ki whakahase whetuna ke toha ki whalaha poupou ke kautama ka iwi koeni me whanau koeni ka sia pa te koreo ka pātere ke nā whangatuku e tau pokalama pe ko ia ke te whakalolo e tau pokalama tau kamata rewa ko e whasi e ua whai ke kamata e tau pokalama ko e prismatic light ko e whauia e Ellen Phoney pe ko hoki e whasi honoa, ko e nepi tono, ke vehala ko e mako e ngawene a whituna, pe o whiwhia e kau I whike na whiwhia e whasi ko ia e whiwhini. Pe whasi e ua ko ia, te tau kamata a kia, o siya pa tau te hokoat pe te tukaki taim ki o ki whakaha atuai, ka ki manawa kau I whiwhi. Ladies and gentlemen, I'd like to present to you the combined band of Ateneo Padua. Thank you.
Aki pas maki he mai koe whasu korine orange lot vehala. Te ta hoka terewa ki he whasi e tolu hoko mai, a uruaki koe Tonga Bay, pia koe whauia Paul Leverett Cooper, pia hoka terewa ki whasi honoua, koe Georgia in my mind, koe arrangea koe whauia Stuart Corowell, pia arrangea Alan Morrison. Whasi rewa hano tolu, koe someone to look over me. Koe whauia George Curson. Koe whasi uluaki, ai koe Tonga Bay, e solo ai, koe solo ia, whakaduia e waha
Latu ila, pēr koe saloho noua, whaso noua Georgia i Moimoi, ko Salesi Mawhireo, pēr koe tolu rewa, heo saloho toia Misieli whakahua. Ladies and gentlemen, once again, the band.
Malapito whaifi. Ko leo ki he kau solo ko ia he whase tonda i tuk whaosi. Ka mo ki tumu ki olunga paspasi ma ke mo tolu. Ia, kau solo, ko tolu ko ia. Ka tak paspasi mai kau solo ko ni. Malo. Ek whalanglangi ko tawa mai ki he konga whaose, konga uluaki. Ai ko whasi e ua. Ko little prayer by Evelyn Kershaw, the rearranged here Robert Childs. Ko whasa noa ko Poet and the Peasant Overture. Ko whawia Rohin Von Super. Then rearranged here G. Hawkins. Ko os hili pe whasi ewa ni whalanglang. Ko tau hoka tuek he intermission. Me mono ki konga make hea. Ladies and gentlemen, the band.
Whawhalangi koe taimene intermission, hi mālolo, no ke mea pe koe ngahi kātanga peheni, koe pe ki taimi, o wanga ke he kauifi, ke nau ki mālolo, ka e toki hokatu, ngā ke hokakole rei anga e puhetau mea ifi. E lotonga ia, e tuha mai ki me whamoko, pe hokatai pe entertainment ia, e taha pe ka whaifi heni. Koe ia i whalangilangi, ko ka tulowa tu pe, ka te nau si hubeo ki mālolo me tahanima, ka hokatu pe e tau entertainment, hokatu pe me tau whamoko, nau te whoku mai. Mālo pita kauifi. Mālo.
E whangalangi koe konga whaaseni e tau ki kātanga ke whiawhini. Pea e ki hoko konga tolu pe. E koe whasi e fitu. Ula ki whasi taha ua tolu. E ki break iai. Pea te hoka te taha ua tolu. Pas peko ia pa whaasa ki lewa kura whinare. E koe hiri koe ni. Te tau hoka te lewa ki he whasi uruaki. Koe Tongan medley. Pea kena e arrange ia e marikamu manu. Te taha pēr kau tangata eki, o ku ne tataki e kau wifi koe ni. Paka hiri koe ia hako rewe whasi honoua, ka Jesus Christ Superstar, ai koe arrange spinning ai whasi lalahi pē, kai ka kakato e Superstar ka koe ngai konga lalahi pē ia, pana e whaafogeni e Andrew Lloyd Webber, pana rearrange e Frank Price. Paka koe whasi rewe hano tolu, koe Amazing Grace, koe hiwa himi motu aeni, pana e hano ngahi talamahino, pia mai laumari e koe ia, Mai kau Amerika, mai kau mai nau moi whakalau marie, nei aonga pite hiwa koini, pana e rearrange e Wilson Himes. Pakone lava koia, ladies and gentlemen, once again, the band. Pastor si mai kataki wa mua.
o kata ke to ki pas pasi mange mai e tau kau e vi me me na ko le nai e tau me ave fuak me kau e vi ko tau pas temo ose na fasi pas pasi be ke ha o ke fe mari moni ko ai e flangang o tau hokatu ki he konga no fa ase tau ki prokalama ko e fasi hoko mai e ko fasi tolu uloagi make his praise glorious ko e fawia a Bill Wolver pana arranger e William Gorton pas no wa ko festival arrangement light walk pe ko ne fawia e Bernie Gott ko lugi ai ko e Balkan dance ko fawia Fieni Etine Gonzalez ai kone ose tolu ko ia e ko lang pe to eleva e tau grand finale frasi ko ia ko ia te motolo kau mamata mo kai nga mo to ki paspasi mai e tau kau e fi kadaki
Mo pas mai ka taki. Whawhalangilangi koe, ke mea I beo e taha nengai whaswhainga taha no I fi, ngā ta pehe hangau mahere he leho no nota, pau whaasi ke kongai me fine ke lawa I fi kai lalari atu pe. Koe koe whawhainga taha e whaspeheni, wane toi maari e ange. E whawhalangilangi koe tau wau maini ki konga whaasi e tau kātaonga, pa hili ponik te grand finale ia, pa hili koe ia, te osi koe ia, kukole pēri mo tolu ka inga mo e kau maheni, ko le osi ko ia koe fasi koe ni pe hangalewa he whaifi o whahātu ne kau tuwha whahai lewa pas pe ke o te mo tau ki mea me ulawa anga nau tolu ke nau whiawhi ai pe hiri ko ia pe hoka lewa ki he kore ke whawhalangi ki ne whaia ki toa koloa e ki whanau mo ki tau tolu pe hiri ko ia kore ka pateloni ke taipalo ki aia ke ne whai mua tau lotu pe mo whakatō koe pētau kātonga, pēka hiri ko ia, I rewe tāe whasi whawhonua, whakase tau kātonga, po kei mo heo iki, pēka hiri ko ia weki kore whamadatua, whai whituna, hai whalangilangi, ke me mo pāteri aha mou tā, mo kau iwi, ke whailonga ki whamadatua ke tau e whiawhi. Ko ia koe tau whaswhaasi, ko e korona finale ia, ko e William Tell Overture Finale. Pea nei whauia he tangata ko Giorgino Sael, nei rearrange ia e Giorgio Gativ. Pea koe ia koe whaswhaasia, hoi mo kainga, whawhalangilangi koe tau whaswhaasia ni, paspasi mai ai tau whahiwa.
Kokore ke ukufanga he kata poto pe ko sono wa fak mai muani me MC ka tanga tau ke u fai fatongia ko ni tau fafta ki hotua ko ya ko fa koloa fai ke tau fa na ya ko ni pe hen me matua ko hi ko fatongia na fai ko ni he poni pe ko tau fie kokore tau te paspasi me ka wifi tau famalo ki he ngau fai ko hi ko ngai fa nau hono fai fi ko ni ka tau ilo na to ni nga hiva ko nga siasi pa mauinga ki ai ka ki ngata pe e mauinga siasi ka te mauinga fuk pa moi fi ko fa nau ko nga ngau fa teknika le ko loto ya teknau tolu pe au mauinga upito e tau hanga ke poni pa ko e ko fi ke famalo ka sen hapa ka pe ka ke tau mahame pape po motor ko to pe hen ngalo si pa to nga fa nau pa wilo pe ko ko so ti ai fen ko polisi na no to malo fa tongia ko ya mo motor lo to pe mo mai ke fa ko wif ko ni ko ta nga we ta fe to yak ta nga fa ta nga fe tu ke pa ko ta fa nga ko to pe ta fa hen ni ko ta le ni ti mo wi ho ta we ki ko ta fa ke ta fa ke lang ia pe ta ngata kau tau fai ko hi fatongia ke langi ho tau oto ko ye ko fa malo te po ni nga la mo fai pe ko ilo ko por kala ma fu ma fa me ka mata o ke neosi me nga fa sla ma fa i loto i por kala ma i loto po ko ilo ke por kala ma fa po ni mo fai ko i he po ni pene pe mo la valere nga me me ka mata o ke neosi fa mala to no te wifi pe tai mlahi mo tai mi tu kwai ki mo mai ki apini pe ko ni pro fa fitu na mo ko i fiai ka ko fa malo te ngala mo fa he poni pe mo fa ke ta po ki nek mo to le ki malo lau ko koloa whainga maari e koe ni ke o atuai ai whamalo lo ta haunga moa ni ke te koe lo te pehala whaka whainga maari e ho taimi ka ke mea mai ke mea whakalangilangi whaka koloa e whenga e whanau ni ngā he lau wike whai ai teu ki he aho koe ni. Nei hange pe i ha misi ta o e fitu kua hiri ha o ngā o e Basilica ni mea bēnā ko ulaki bakai ki ai koe litu sia, koe o wau whakawheta, e koe hiwa whakawiki ma whakakolori e ke eiki atua. Pea wakai ai ki he tau kore me aifi, ki api fo au, sa pate katoa pēr. Panai whai ai e whakakaukau, ki a me aifi, ma Basilica. Ka koe misi ia nai hoko mo oni. Lau ia Martin Luther King, if we dream together, it is the beginning of reality. Tā tānoa pe ka winu kawa, whai ai luku, whakaukau, whai e kalapu. Hoi kalapu pēta, nai ono mano. Pea wholo atu mo pōwheri ki Australia. Mai ki whai uwhi nai tātana ki he kāinga. Whai e konseti ma e whitu mano. Whakakakanto e misi koe ni. Hongai au pita. Kau whai hiwa e palokia.
pe ke komiti fi e parokia whakaukau koen e langa whaou ka tau te whito ki anoa ko i a kalasi e ua i whakarea mea i whi te ke nau ilo ki he nota i manatu bea vehala fitu nima na maifi whakatahai i korisi api whaou te kai ki māma ia moe mau me taimi ko ia whai aki ai langa ngāu e koe ni ka wifi mo polo kalama mo tolu o spalani o au ki he wanoa tolu noa koe wanoa wanima te mo tuai ki Nusila mo Australia wanoa ua tolu mo wanoa ua wha koe tātānaki aho o mo whea teu ke whalau ki Nusila mo Australia whai ai o koko ki e whakalerei o Basilica i ka ingata pe ki e whakalerei o Basilica ka koe ngāu e katoa a pātere kare ke whakakakato ia ki he wanoa tolu noa wanoa tolu noa ko katoa ngā e siu perikola o Basilica ni ai aku tāketi e ngā ue katoa pēki ai mō whoki mai pe he wanoa ua ni ma whakatu ai pe ai Orchestral ki tau unu ki hatu unga aku toi professional longa ano ngā ue aki ai ngāhi mea rea pe piki ki tau ngāhi katoa ngā whamalo atu e hala pou na whai me he kamataanga kamata pe ki whanau na whai hono teu ko na wau ki tuunga e matutua me whalalaanga ke whakahoko ai ngā ue pe ki pou ai maopa pe ki kolomatua whai e whinga ue aki ke tau langa whakadaha ko whakaamu e ki aha National Orchestra ho tau wheitu uni. Pakautu iau koe misi ko ia e lawa bie ke whakahoko. Tau ngāo e whakataha kaya usia ai misi ko ia. Hoa te tala manu ka te kimoutolu ka wifi. Whakamahalo at ka te kimoutolu mahalo au pito e sacrifice time yako i fi ko hipe ka lava a o mo ki ka toanga whawhi ai po koe ki mo tolo toa pe ka ngaloto ka wa ahi me ngahi maheni o tau i heni ke tau pou ke tau whanau ke langa ngāue ka hao e musika pia pehe ke tau ngahi o wau whakawhetai ke eiki o tua whakahaki ho tau reo pia moe ngahi mea rea. Ko ia kou kore ke tau lotu hua wheta mai alo me lau maari e maa oni haere mai lau maari e maa oni a whio i he loto moe whakakaukau ki mautolu ko e mea vai pe ka aku momoi hake ho mau ngahi loto ke a whiona Tempare iau ke asio ai he aho katoa peo e whanonga a ngāo taimi. Ngāo hiang ki mau tolu ke mau tāo. I he rea tō onga pia moi ngāo e. Ke langa ki hopure a ngā i he lolo tongani. A whio whamai ki he ngāo e koeni, e ka wifi koeni. Nā nau whai mana wakawakawa pe ho nau ngāhi whatongia. I he aho pia moe po i he whakaongo sia ke au sia e tau mua e po koeni o ku mau whakawhita i ai ki he awhiona ki tā ke kina o ku ki whakahoko ki he whaiwhi mo i kaui whi pau mau au sia ai mō meneti whakawhia
ka koe fia ia ku tu mo ngā he pangai o whakanani vi. Ke nau fuaki ho nau katoa, ke tala e gloria o e asiona. Tāpua ki mai ke Lord Vehala, on the family, pepe he ki he ngai family katoa pe o e ka wifi koen. Whatawange ke hoko e nau whai whatungi a tamai, koe whaka gloria pe ke a whiona. Whakawhono mai e aianga mea e ngai family. Whatawange ke nau fia he aho katoa pe. Ko hibe koe tare niti ku whuaki ke te ki nau tolu ke ngā wehi he whanonga a ngau taimi. Pea koe klasia ia ho tau eiki ko Jesu Christo. O whalahi ai o tua koe tamai whiohi mai lau maari e maani oni. Whatawange mo ho klasia ki whakawhonu ho nau ngahi loto. Pea ke huhulu mai ho fofonga ke te ki nau tolu mo malu i ki nau tolu. Whakawhoki kotoa ki mau tolu ki mau tataha api. Aho apongipongina mono ngahi whatungia. Tawange mau ke whakawhita i ai pe ki a whiona. Tawange ke hifa mai ke te ki mau tolu ai tāpuaki. Ai o tua koe tamai, mai alo, mai lau maari e maoni oni. Amen. Malo.